Ukiingira barabara ya Luthuri uratungwo ni kibao kiria kironania mbica njeru ya uria barabara ino ibatie kuhana wona yarika ona gutwika mihango ya waki no irathie na mbere makiria ma mweri umwe na nuthu thutha-ini. Ino ni imwe ya barabara iria ikoragwo na mihango mingi muno Nairobi no umuthi uyu ni undu wa mwako uria urathie na mbere mihango no minini. Maugite guthira kindu 30th May ne meka no June no riu extended riu to July riu andu merirwo barabara ni ahingirwo koguo most people moe guku ni kwa hingirwo biashara ikithie thi no turageria no wira uri thi to maturaga guku makaga na malori na customers matingeta kuingira. Biashara imekuwa chini for last now tuseme mwezi mmoja na kitu. Songo alikuja hapa akafungua barabara pale akasema 1 month 10 days itaisha. Sasa imekuwa heishi. Onjoria aya maugite riria mwaka uyu wambagiriria ni monaga aria mararuta wira magitwarithia mihango yao na ihenya no gukinyiria riu mihango ino ihana ta irugamite makirigwo maguikara u nginya ri. Walianzia na nguvu ikafikia mahali wakaanza kulengea. Imekuwa ni kama hii ni uwanja wa kujifunza nini mangari. Imekuwa ni matingatinga hapa kila siku watu wameshafunga mabarabara. Onjoria aya marekora magithie hathara makiria riria mararehe indo duka-ini ciao kwena gutire ngari ingiingira na uguo mararutira mirigo barabara-ini ingi magacoka gukuithia. Magiro ni kurikia na ihenya nigetha biashara cithie na mbere alafu matigie kundu gwa loading zone kuria andu mangie parking ngari makirodi mirigo. Wetu watu wale wenye tunatumia kupelekea makastoma wetu tena wanashika na hata barabara yenyewe watengezi. Customer hapa kinunua kitu anafaa kupelekewa juu wengine hata wezi beba. Ona kuri uguo kuri onao marakenerera kweherio na muno kwa ngari cia matatu makiuga irakoragwo igithie kama wira mao no riu ni huthu customers kuona duka wega. Duka cironeka wega thiini ni undu wa ngari rarugamaga. Then on top of that hako hena ndogo nyingi tondu matirahoragia ngari ndogo yako nginya ni ratuthukia mabundi maingi muno marari na mathina ma githuri muno haha. Mwaka-ini uyu thirikari ya Nairobi ikuhuthira muigana wa ciringi milioni 24 na hamwe na kuhe barabara ino mbica njeru ina riera itheru ngari ciothe ikwerekerio mwena umwe uria ni wa kwiitirira barabara-ini ya River Road. No iteithie hari andu aria matendaga inegene muno na no ya guteithia hari andu aria moe mundu hari umira ngari-ini ya kwambiria gwetha kindu kiria akwendaga handu hariku o hau. Kuringana na notithi iria yarutitwo ni thirikari ya kaunti ya Nairobi kuri onjoria barabara-ini ino ya Luthuri ni ati mwako wa barabara ino wari wo ihinda inini tu no riu onjoria no gukaya manakaya makiuga wira uyu ni wikarite ihinda iraya muno utari warika na biashara ciao no guthie irathie thi. Ngiribotera Inooro TV Reto Dekwani wa Ngui wa Mwangi.